U dak il-lejl rbaħna erba awards. Iftakru mill-Love and Music Awards. Iwa, kienna tinduq tieġ qabel. Kienna tieġ qabel. Krejna minibus. Krejna minibus. Konna tard. Konna tard, qegħdin fuq il-minibus u jċempluna li ġarbaħna award. U kellna nagħmlu performance. Għamilna party fuq il-minibus. U xu wasalna jitsu kulħadd beda jgħidilna ħattu Sejrin, sewa. Kienna rbaħna Best best song. Dik Best act. Best song. ħaġa li niftakar minn dakinhar kien hemm ħejna u tajira bħala song qed tikkompeti magħna. U isa għalkemm irsa qrib kienet is-song li, it was one of our song li kienet marret tajb ħafna u dejjem kienet għall-qalb ħafna. Isni kien tirresenjajt ruħi li jisma' m'għandniex ċans għal best song kontra ħejna u it was such a big hit. U bad niftakarna just jiena tal-inqas tant kemm qalbi maqtuwa li waqt li għedin they're going to announce it, jien kien diġà nersaq lura mill-palk, I was just chilling kind of at the back. They announced it u għallu ersa fil-bridger, just isni ma nafx kien dak il-moment li so my jaw dropped kind of. What? Dik kien veru momentek. Anke wara da snin kollha, kull darba u ersa fil-qrib dejjem huwa moment speċjali ħafna.